Dr. Oscar De Jesus Garabiles, Architect Pablo Barrios, Nida Salvador, Edgar Nicdao and Family, SRC-PC Family, Asignacion Family. Special Intention, Alegria Nicdao, Dominic Salvador Nicdao, Francino Marie and Marga Isabel Nicdao, Ampoy Mary Dungka. Birthday Thanksgiving, Heriberto Katakutan Jr. and Mark John Alfonso. Speedy Recovery, Lily De La Cruz, Arsenio and Victoria Nicdao, Fidela Cabistani. Birthday Thanksgiving, Lucas Etang. Para po kareng kaladwa dari Eliterio Belen and Benjamin Bustos, Dr. Amando Garcia Sr., Rufina Flores, Leonardo San Diego, Nacencena Mercado, Domingo and Paz Cabrera, Felipe and Asuncion Salvador, Jaime Salvador, Cristina Tagle, Felicitas Lumba, Alfredo Yuto, Cornelio Mangunay, Militona Mangunay, Maximina Mangunay, Damaso Mangunay, Benjamin Mangunay, Abelia Mangunay, Dolores Mangunay, Lucia Mangunay, Magdalena Castillo, Romeo Castillo, Victorino Mangunay, Tristan Estrella, Ampopoy Marvin San Diego. Kilagyo ng ikpa, ampuning anak, ampuning banal ay Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Dios, at ing pamakyagom ning banal Espiritu, manatili kaya kayungan, At keka antimurin. maya payabak po kaya katamungan, Maya paabak mo rin po amo. kaya kayo pong makyabe karing pibele-baleyo, kining virtual mass through live stream. Babiya ko po ing mayap ayabak, magrasyang Domingo ke kayungan. Bayo tala pakramdaman ding amano ning Ginoo, isadya tala paring kaya katang sarili, panikwanan tamong ing amano na, dugpayag ing kaya katamong malinis sa puso, bankanita, dagulya at lumabungya. Sisyan tala rin kaya katamong kasalanan at pasibayo, manyawad tamong kapatawaran at sikanan king Diyos. Yagkas tayo pong yagnanagnan ing kapanisyan,
magkumpisal ko, kin Diyos sa mayupayang tutu. At kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito ipanigapu ko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sa Blang Anghel Lampon Santo, at kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, kin Diyos aginuta mo. ing Diyos amayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa da rin kasalanan tamo, idala na katasana, king biye alanangga. Amen. Ikaw ay ang kalukuran. Manalangin tamo. O Diyos aginumi, inganak mong Yesus, biklat no ring balugbog ding maklak at dininan panimanman ding bulag. Gawan mo kaming mapamakiramdam king kayang amano, ing mayap abalita. Itingid mo kami king kayang siwala at king kayang katahimikan. Ibuklat mo laring puso mi king sablang sala, lugod at kapanaligan. Ama kayagyag ke kami king sasabiana at ibiye mo naman ke kami ing tetagan magsalita at ibibiye agpang king sasalpantayanan mi. Inging kayang amano, magtagumpeya kaya kami.
iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat kin libro ning propeta Isayas. Ingino nga na, ingamano ko, may ngari yaking yelo at uran, ang mababaldog, ibat banwa, baning yato, diligan ne. E magbalik hanggang ing silbag, e naapatubuan, at apal to, imbining tatanam at kakanan. Makanyan ing malyari, kingamano kong sasabyan. E magbalik kakong alang daralan, o e tinupad, king pagnasan kong kayang daptan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Impakibat tamo po, ing biningdig pa king matabang gabon, mamungang masanting apupol. Ing biningdig pa, King matabang gabon, mamungang masanting apupol. Ing yato kayayang daralawan, at pauranan, layong pataban, ban mamungang dakal. Ibat banwa, itugtog na baning gabon, paltoyang miyayaliwang pupol. Ing biningdig pa, King matabang gabon, mamungang masanting apupol. Makanyan mungan sidya, para numan mo ing gabon, amesarul, layong palambutan at ayusan, ban tumubong tanaman at mamungang dakal. Ing biningdig pa, King matabang gabon, mamungang masanting apupol. Marakal ing pupul apag kalob mo, at nukaring kumanmunta, ding tao, king kabyayan maglabis-labis la, dimpi pagpastulan, mitmula karingkawan, mitmulang tula, ding bundok-bundukan. Ing biningdig pa, King matabang gabon, mamungang masanting apupol. Wa, ding mga taba at dakala tupa, gagalala, ating marangle, dakala trigo, papaltona, papalakpak ing sabla-sabla, at daralitla pang matula. Ing biningdig pa, King matabang gabon, mamungang masanting apupol. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, isipan ko, king ing daralanan tang kasakitan, king kasalukuyan na panahon, etamo apakilimpi, king ligayang makapanaya, ay epa mihayag kaya katamo. Masipit na ng pananayan, ning metulelangan, ing pamipakilala ning Diyos, karing anak na. Na sariling kaburyan, ni metulelangan, ing mabiguyo, nune kaburyan ning Diyos. Dapot, dininan ning kapanayan. Uling ing metulelangan, mitimawayo, king pangayalipana, king kasiran, at mirakayanan nyo, king katimawan at kaligayan, ding anak ning Diyos. Masalang balutamo, king anggangening kasalukuyan, sasayingsingyo ing metulelangan, king sakit akawangis ning metong ababaing miraramdam. Dapot emubukod ing metulelangan, itamong mirinan king espiritu, antimong mumunang dili, karingkalam ning Diyos, sasayingsing tamo naman, kabang panayan tamo king Diyos, ing ibilang nakatang anak na, ing pangayatbus, ding kaya katang katawan. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Parangalantaya po, Emayap Abalita.
Ding nga mano mo, o Gino, espiritula at bie, at iluke ka ring nga mano ning bie alang angga. Inginu manatiliya ke kayo. At keka antimurin, Pamamasa king mayap abalita agpang kang San Mateo. ligaya keka, o Gino. King Aldo ito, tinipaya king bale Jesus at mintaya at migluklukan lelening dagat. Pilupungan der ing dakalataw, inya sinakeya king metong abangka at karinya linuklok. Pakatalakadla ring tao king pampang, tiro na lang dakal abage king kapamilatan ding talimhaga ngana. Ating metong awartelanong linwal bansal bagbini, king pamanyalbag na ating biningdig pa king lele dalan. Dinatang laring ayop at tiktok dalat iti. At inamang biningdig pa king mabato anong no maimpis mo ing gabon. Sinibot agad iti dapot inyang mabilad king pali ning Aldo melanat uling e malalam ayamot. At inamang biningdig pa king dikot amasuksok may labong ing dikot at may saul ing bini. Dapot ing biningdig po king gabun ang mataba, tinubo at may munga, ing aliwa tsa dinalan, at ing aliwa tsa mapulo, ing aliwa tsa 30 binutil. Itang ating pakiramdam, makiramdam ya. Ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapuriang keka, o Kristo. Ala siguro kekatamong at iyong ini king isamban at sinimba ing ere padimdam ing amanong kalimhaga o kaya king salitang English, the parable. Siguro, ibigay tayo in simple definition of what a parable is. In parable o talimaga, it is a simple story, simpliyang istorya but with moral at inyang tuturo. Iti ing tuturo na spiritual thoughts. Spiritual thoughts ing tuturo na ning talimhaga. Baluta mo kitang panaunan ning ginutang Jesucristo, ding tutuki kaya at makiramdam, enuman may magaral din. Simple people living in many far-flung barrios na ning Palestina kitang panahon na ito. Jesus as a good teacher and preacher, kailangan po tang manaralya, aintindihan da at akwada ring tao itang burinang payabot as spiritual thoughts. In fact, nung lawen tayo in Biblia, in New Testament, 1/3 karing pinaral ng Ginoo, they are in the form of parables. Simple story with moral, simple story with spiritual thoughts. At po tang magkwento yung parable, kapansin-pansin, ding gagamitan ng images, pamilyar la, karing tao. Deti, akakit dala, karing matada, gagamitan dala ring aliwa, king karelang ordinaryong pamibiyebye. At tatandaan niya in the parable of the salt, the parable of the light, the parable of the mustard seed,
dengan larawan la, images la, na pamilyar karing tao king karelang pamibiyebye. At ngeni king kekatamong ebanghelyo, ginamit yang metong at talimhaga na anuiti ing ausandang the parable of the sower. Ing talimhaga ning metong amanasik at sasalbag bini. Dingaliwa ausandeng the parable of the four soils. Dingapat aklaseng gabon anong nukarin niya dinug pa ining sinalbag ng amano ning ginutang Jesucristo. So oyan ing kekatamong ebanghelyo ngining aldo ay ti. Pero siguro masanting balo tayo ing background king pamanyalbag bini ketang panaunan ning ginutang Jesucristo. Malawot yo king ausan tamong modern farming. Oyan king pinak. Kotang ing hortelano salbagyang bini. Kailangan niya pa mong i-prepare itang gabon anong nuna isalbag o kaya itanam detang manenaman. Mangailangan panawon ban kanita i-prepare ya ing ausandang seedbed o ing asikan. Pero ketang panawon ni ginutang Jesucristo ing pamanyalbag bini ausandeng broadcast sowing. Naning buri ng sabyanita, o ini ing sasalbag bini, daralana king kayang gulot itang bini, kumaya at kaybat, isalbag na, no ka rin pa man. Nung minsan masikaning hangin, tang bining sa salbag na, may palawot. At baluta mo ing Palestina, it is a hilly country. Itang terrain, naning gabon, naman flat. Anyapin, kaya katamong ebanghelyo, malino na yung lalarawan ito. Sinalbag yung biningana at hindi pa king dalan-dalanan. Sinalbag yung bini at hindi pa ketang mabato. Sinalbag yung bini at hindi pa ketang madikot. At ing kapat, sinalbag yung bini ketang matabang gabon karin misalbag ing bini nga naning ginutang Jesucristo. Dalandalanan. Naning malyari king bini nung dalandalanan, adadamusak da. O kaya po tangating ayop nga na, agad-agad tuktukan da. Na akwang oyan, sumibot o tumubo. At inamananang dinugpaking mabato. Waman tinubo. Pero gyamut malalam. Anya nga ng sinlaging aldo mapali. Melanat iya ining bini nga na. Kaybat nga na ating dinug pa king madikot. Tinubo. Pero nga na itang wild grass peluputan ng bini at oita meteya. And the fourth, ating misalbag nga na king matabang gabon, tinubo, linabong, at oita, memungang dakal, siya dinalamaw do, siya mapulot siyam, and so on, and so on. Ining kwento ngayon ni, balo daring tao. First, uling most of the people, king Palestine, during that time are farmers. So, imburi ko sabihan, it can resonate easily. Balude. Pero Jesus, kalupantang sinabi ko, in every parable, He wants to relay a spiritual thoughts, a moral that dingbalang makiramdam, abalude at gamitan di. Siguro, impong parable can be interpreted in countless ways. Metong a common interpretation, itang sasalbag, yapin ni Kristo. Ing sasalbag na, yapin ng kayang amano. Another interpretation, Kristo o ita silbag ni ing grasya king biyena ning tao
from the time he was born up to the time na makuya ketiking iyato. Oren den common interpretation of the parable. Miyani etapa kalaut, itamo, ami sa salbagan king amano ning Gino. In talagang kutang, nanuyang klaseng gabun o puso, atin tamo, para misalbagya, ingamano ning Gino. Apat lareng images a ginamit ng Jesus, keni akit tayo ing sarili tamo. Nung grasing pisasabihan, ing kutang, how cooperative we are with the grace of God. Balo yung po ang pigugunaman king kakatamong ebanghelyo, ing mag-surface king kanakong kaisipan, yapining kaganakana ning apong Ginoo. How generous God is. Who are we para di na naking regalo ng aini? Who are we kabaitamo at inang grasya? But the question is, ing pamiyaliwata mo on how we receive, on how we cooperate para ing kayang amano at grasya lumabong. At the present moment, yan ang pinanditaiti. Ita na pakalaut-laut, suryan tayong kakatang sarili. Ingamano na ning Ginoo, sa salbagya, king dalandalanan, sagliya mo po tan dimdam taya, amasamsam, o madamurak, po tang dimdam taya, ingamano ning Ginoo, waman, o yan tumubuya, pero etaya apa palalam, itang palasimba, daramdaman tayang daramdaman ng amano ng Ginoo. But the question is, palalaman taya, magyamot yang malalam, ban kanita nanuman, palina ng aldongan ang ginamit image Jesus, ene apalanat, ining bining tinubo, king kekatamong puso. O sabihan tanitang pangatlo, baluta naman king biyatamo, 2 forces, adwalang puwersa reng milalaban king biyatamo, ing persana ning Dios at ing persana ning kalaban, saning mas migit, masikanan, ing kalaban o ing apong Ginoo. And the fourth, are we a fertile soil? Matabata mong gabon, na potang dugpaya ing amano ning Ginoo, damdaman taya, we are cooperative. We let it grow. Baluta mo nung naning paralan kanita. Siyempre, dapat namnamantala, we pray over them, and lastly, balang mamunga, we translate them in concrete action. So yung kutang pukeni, nanutang klaseng gabon, nanu yung klaseng panimanman at puso, ing tatanggap king amano na ning Ginoo. Nandin concretely nga akong yaning pinanditaiti. Kasi at yung kasanting ining last part na ning binasa kong ebanghelyo, itanga ng ating pakiramdam, makiramdam niya. Naning buri ng sabihan ning ginutang Jesucristo, iti po i-translate ke king metong a istorya. Probably it is a fancy story, but it has a profound meaning. Ating kanong metong gathering, dareng known sculptors king mabilog ayato. King metong bansa kinumbirado ring great sculptors king balang bansa padaladala ding karelang masterpiece. So siyempre may kumbiraya ing great sculptor a Pilipino. Dinisplay dala king metong alabi na ning hotel. And you know, di natanglaring known artists to view the masterpieces of great sculptors in the world.
Nga nga pansin doring gewana ng Pilipino, very common. Nanulareti, obat apat lang manikin. Balo numunta ka kini-save mo, rating manikin. Palengkit ang karakal manikin. So nga rening biyasang mag-view, utdela na naman ng Pilipino, ding very common, manikin reni. While the others, ding masterpieces do, talagang mga santing la. Pero ating meto nga biyasang manalbe, pakalawen na la, para-pareho la. Sukat, ang kulay ginamit, every detail of the external of every manikin, para-pareho pa rin apat. Nga na ning mag-view, lawentano mo king kilob. First manikin, kinangwayang stick, ting mag-view, pepalub ni ketang balugbog na. Linwal yung stick, ketang sumangid. The second manikin, the same stick, pepalub ni king balugbog na ni second manikin. This time, linwal ketang sumangid na balugbog, nune ketang asbuk na. Aha nga na, atin lang pamiyaliwa king kilub ding manikin. The third manikin, the same stick, palub na king balugbog, yalinwal ketang sumangit, yalinwal king asbuk, nune metchokya kining batal da. Aha nga na, atin lang pamiyaliwa king kilub. The fourth manikin, yalinwal kita sumangit na balugbog, asbuk, metchokya tinaglusya kining saluna ning manikin at ikit ning ginalo ing kayang gama. Baloy po itamo retang manikin reta. Sinabi ko din, let's take this moment how we receive the word of God, how the grace of God works in us. Tutunan nito, at namang sisimba, makiramdam ka ring amano, or in other venues at nanupa, lungog mo kita, lumuwal kita. Pumakanyan, at namang lungog kita, lumuwal king asbuk, ay, kasanting na ni sermo ng among, rakang midaramdaman makanyan. Ayamong, nanimpeman niya biyan nga ito. Ren, pingasbuk, luluwal. At namang, pamaramdaman na ako at ang among, mituran ko ngara. Tila mong meetchok, keni. May dos por dos ko, para ring aliwa. But the fourth is, ing amano, dimdameking puso mo. O tanging amano na ning apong Ginoo, kinyang puso dinog po. Ating puso ngay ini nung fertile soil ya. As the image niya, abinyeko ke kayo, galoya ing gamat tamo. Ing buri ng sabihan, we translate in concrete action the word of God. O yan po yung hamon kay katamo, anyang sinabi na ng Ginoo, itangating pakiramdam, makiramdam niya. Of course, ing biyeta mo, let us give importance to the Word of God. Uling yan talagang mag-sustain. Ting kaya katamang spiritual life. Nung ingamano ng Ginoo, we make it a constant aparti na ng biyeta mo. Kalupa ning sasabihan ng kakatamong talimhaga, mamungayang dakal. Anya mo po nung minsan, nung ingbiyeta mo, mamungang dakal. When I say mamungang dakal, naman buri sabihan, material things. Alwa ito. Nano yawaring Kristiyano. Kaya ako maralas kong sasabihan, my definition of holiness, kabanalan. Po tanging malilyarik ing kekang biye. Po tanging malilyarik ing kekatamong biye. Kalupa ng yening pandemyang ay ni.
Akakit tani nga apong Ginoo. Akakit tani ang buri ng sabihan ning apong Ginoo kay katamo. Then the Word of God, the grace of God really magobraya king biyetamo. If we cannot give new meaning king malilyari king kekatamong biye at etaya ako connect kang Jesus, we are not yet really Christians. Yamayahus tang Kristiyano, we can connect everything. Masanteng, matura, failures, or tagumpe, king apong Ginoo. That is why the famous saying, to God be the glory. Ing ega na gana, babalik tangan, king apong Ginoo. Sila gyuning igpa, uning anak, uning bali Espiritu. Amen. Talakad kayo, abi-abi tayang tunggen masikan ingke katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayang tutu. Linalang kimbanwat yato. At kang Yeso Kristong anak ng bugtong aginuta mo. Pengagli king upayan ng banal na Espiritu. Libait ka Santa Mariang Birhen. Linasa alam ng payang Ponsyo Pilato. May pako king krus, mete at mikutkut. Pinipaya ka ring mete. King katlungaldos sinubliyang mebye. Epaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, pang mayupayang tutu. Iba't ka rin magbalik yan naman keti. Banmukum ka ring mabye, ampong menga mate. Sasalpantaya ko, king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapataw da ring kasalanan, king pangasubang meding mete, at king biye alanang ko. Amen. Pakamalan kong kapatad, mabibiye busal ding dakalayamanong mayalok anting wad konsuelo kay katamo. Manalangin taking Diyos, ban patabano ring kay katang kaladwa, king kayang grasya. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ay, ika. O, sige. Nuli na ako. Para king kekatang Papa, Ipapa Francisco, at karing pakamalantang obispo, ing karelang turo, sana mabaldog, king mabatong gabun, nuneking matabang asikan, amakiramdam, mibule-bule, at misasane king be, karing karelang turo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para karing pamuntok ning kiyakatang bansa, kapilan man sana, ela mangari king marok, asasagmit king amano ning Diyos, amiyasik karing puso ring anak ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin. Para karing kiyakatang pari, at karing kiyakatang katikista, sumulang lasa, kapilan man, lipat ding kasakitan at sagabal, ban isalbog ing amano ning Diyos karing sablang tao, ami pagkatiwala king karelang pamaningat, alang-alang king kayarian ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kaya katangang mititipon keti, balang Domingo, miyabiyebiyeta sana, king amano ning Diyos, emu kilub ning metong a oras, ning kaya katamong misang Domingo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Oy, pamingat banwa, ingamano mo, lubos mayupaya, mamungas sanang kayapan kaya kami, at kapahamakan, ipakit mo nung makananuming agamit masalese, ingkekeng kalayan, ban at alakad miya, ingkayarian mo keti sulip, at makapakirake na kemansana, king kaligtasan,
at tula karing banwa. Tiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Which earth is given in maize, come for us the bread of life. Seeing the creation, the goodness of His wine to offer, fruit of the vine work in us. Manalangin kayo, kapatid, baning kay katang daon, matanggap iya, arapaning Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapanes sana ning Ginoo itindaon karinggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayan lagyo. King kay katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Daralan mula arapan mo, Ginong Diyos, daralan mila arapan mo, Ginong Diyos, ding bunga ning biye. Ape paintulutan mong isalbag ning ortelano, karing marangle at pepatubuan mula. Bustan mong iting tinape, iyatad na kay kami ing biye, ning pakamalan mong anak Jesus, at mananasanang iting alak ay bat karing kay kaming bundok-bundukan, pagdalara kaming tula at alang kupas a kapanaligan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya ke kayo. At keka Yat antimuri. na yoring pusoyo. Makayat nano King Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oig pa Diyos kingalanangga at lubos mayupaya. Ing sablas sablang bage, malati at maragul, itingan dapat mo. Ing pamanaliwanan ng panahon, kaleldo at kauran. Pamintuana ing batas mo. Ing tao, megiyang megawaya king kekang wangis at mi pagkatiwalan king keka bankambe ning ring sablamong kapag mulalan. Upurian da ka o Ginoo kambering sablang koro ring king banwa at makya kaming daralit karela at ngaming kakanta. Ing banwa
Muyeng yato, kingke kang liga. Tunay kaping banal o igpa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Uli nita pagparlampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Eso Kristo. Payuya midawon kusang log, king pamaylas at kamatayan, king waning tinapi, pepa salamat ya keka pirasone, binyene karing kayong disiplo wat ngana, tanggapan niya iti ikongan at kananye, itiya ing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat na ningapunan king waning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyening kalis karing kayong disiplo wat ngana, tanggapan niya iti, ikongan, minumkokan iti, iting kalis ting kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, amibubu para kaya kayo, at para karing sablang tao, banketa, mipatawaran na ring kasalanan, taptan iti, ilang kapigaganakan kanakwa. Misteryo ning kasalpantayanan. Cristo eteia, Cristo. Inyang ining gaganakan miyoig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyaning anak mo. Garaon me kaya kaiting tinapi ng biye, at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarin mo kaming matampang talakad, arapan mo, bansumuyo keka. Mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kaming ansanang misulusulo, king katawan at daing Kristo, tipuna na kami, anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me, o igpa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato. Ban mi ganap king lugod, kambiya ng Francisco, ing kaya kaming Papa. I Florentino, ing kaya kaming Arsobispo, i Pasiano, ing kaya kaming Obispo Emeritus, at ding sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepaynawan at maninayng subling niya. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit, king biye alanangga, ban kayabi ng Maria, ing birenin duning Diyos, kayabi ng San Jose kayong esposo, kayabi rin ng apostol, ading sablang santo,
at inupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, uriyan dakat paligayan, kapamilatanang Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning bal Espiritu, upurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. King meto nga siwala, abi-abi tamong maus king igpa. Angin karyarianmu, pagkanangin tingal dual, ampuni pagawat ke kami. Pagawat ni Mayemuke Aisa intukso, ikawos mo kami o ginukisablang marok, balugod mo'y pagkalabing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning kekang pakalulo, parati kami kawos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong ke kaming talapangabos. Uling keka ing kayalyan ating kayupayan, ating ligaya, manggamang king alang-ang. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo, emo sa babalikdan, ding ke kaming kasalanan, nalawen ming kasalpantayanan, ning ke kang iglesia, at pamayapan mi ang ponbilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapana po ning Ginoo, mantabi kaya kayungan. At keka antimori. Ipakita mo ing kapayapan king balang metong, dukwan tala ring kasiping tamo, kapayapan po kaya kayo.
Nyo Jesus, ing Kordero ning Dios, nyo ing milalako, king kasalanan ning meto yato, mapalad tamong ausana, bantanggapan niya, king banal ayapunan. Ginoo, ay ako matampang tanggap keka. Dapat yagkas may nga mano mo, kumayat na ako. Para po king organisado at maayos sa pamakinabang, manatili tamo pa pong makaluklok at panayan talang lumapit ding asher and asherettes kaya katamo. Ila po imamigay no ka rin tamo po pwedeng pumila. Atin tapong second collection para po kin church restoration. Makanyan mo lang po, agkatang po pong siklod. Ring makatune in, kin kaya katamong FB live streaming para po pangadyan tayo po in dapat ning espiritual pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka, maigit kin sablambagi,
at pag nasangku, intanggapanda ka. Dapot, pauli ng ningening penandit, era ka atanggap kin sakramento, umeka muman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, balamuwari at yuka ka rin, at pakisan metong ken lubusan in sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Ngayon ipuwag katanda ko pong siklod, para king Horacio Emperata, labang king pamaglaban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na, at may kamate na karindakal at tao. Ipanalangin ming antabayanan mula, din taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat kimpangakalat na. Kambilan at ingatan mula, din doktor, narsis, at di sablang lilingap ka rin misalunan, ba makasuyo la ka rin masakit, kambenim belwan at masabal. Ipanalangin nila, retang miyawa na, kumayat na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela, pagkalaman mo lang alang anggang kapaynawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon, ba magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang atyu king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, impatuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karintakot mi. Pagkala mo iti, king kapamilatan, ning ginuming Esokristong anak mo, amabibye, ampo magari, kambe mo, king kametungan, ning banal Espiritu, Diyos, manggamang king alang-angga. Amen. Lalam na po, ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlun, o kabanal-banalan ay indunin Diyos. Emo sana ipisawili, ingaklis mi keka, king kagulangan mi, nunebagkus, mo kaming ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Sagradong puso ng Jesus, pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, ipanalangin mo kami. Patriarca San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsud, San Pablo Apostol, patulunan min San Pedro Apostol. Talakad tapo. Manalangin tamo. O Diyos, aginumi, ing tao darano piangeni, king katutuan, king tune, king lalong malalam ng kabaldugan ning biye. Ibuklat mula, king kekang mayap abalita, katmuan mo ring utal-utal ming amano, king kekang amano ning biye,
at ituro mo keng magsalita karela king amanong aintindyanda lalo na ing amano ning kapanaligan at lugod ning pamibiyabiye Kristiyano. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ke kayo At keka antimore. bendisyonan ako nga ning Diyos amayupayang tuto ingig pa ating anak ating banal na Espiritu Amen. adaun taning banal na misa umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Palakpakan tayo ing malugod at mapamakalulong Ginoo. Dakal po salamat, mayapayabak at palagi tamong mimingat. Para po king pamagluwalta mo, para po maging organisado at maayos sa pamagluwal king pisamban, manatili tamo pong makaluklok at panayan la rin ring asher and asheret, ila po imami gabay, nuno ka rin tamo po munta ka rin kaya katang exit.